Peygamberimiz aytkan, kıyamet günü 70 bin men ümmetimden esepsiz azapsız beyişke giret деген. Kança min? 70 bin. Hem 70 bin sahabalarla kança, tabiinlerle kança. Sizge bize gezek geleyo gelmeyo. Biro ümit şunça eken de, hadiste gelet. Kıyamet günü men ümmetimden esepsiz azapsız 70 bin giret. Canı 70 binden her birine daha 70 binden girizet деген. Uşul жерде илешип калыш керек балдар. Этте ушунусуна илешип калыш керек. Азапсыз, эсепсиз киргенге илешип калыш керек да. Алладан дуа кылыш керек да. Ya Allah, esepsiz, azapsız bizge beyişke girgiz de. Daima dua kılış керек. Oşun Allahümme hasibna hisaban yasira der. Ne der? Hasibna hisaban yasira. Bu jеңил кыл дегенин баягы мааниsin түшүндүңүздөр, Bunun manisi azapsız, esepsizle girgiz.